boy ehun foni any videos awodo nyina nam so am wo benya bi ahwem sanso enamre sem ye badwo adwenkyere no akenkanya na ye Facebook no so at DLFM 106.9 enumre yi ensem titira ebedi kaseroma akotini bi ene sei ye de ne bekyere mu ewo finfin mantam akopiem ewo domi abra de ntwampotem honom mika sei chesowura bi akobubu adehye dan bi agu ma mika sei tu aka benwe wadu finhia no dunkro ba bi oda no emu oden pa ye de mo kyere mu ebesemo enumre yi Ghana Police Service declare a Prince Kra wanted and say wakodi ewu na nipa obetimi na ama police for number man 100,000 Ghana cedis. Na omampeni ebede kire Professor Jane na opoku agyemai edensem atodwa ekire mi se wo hwa bi man kwan ye fa so ye boye homoden efa abefo 10,000 dwumadie na eka chefi se wo hwa yan systems ahoda de adwuma dodo na no abrofo na kita wo no meba ne sa amadodo na dwuma ye die ntumi nkonkan emfa mayen. Governor Edema Bank of Ghana akasa HM say a authentication system no asa yemre eno nam so ntino fraud mani muso. Na meka say kajetia phase 2 project and after to takrade market dwadata no atwe sansan na meka say osofo no ene wo hwe man enkurase amamuo afin so ahinsie ne esom gyehye so man wonu nyamfo Ahmed Ibrahim ode nsema dugye kire mi say ka da ho no 305 million US euros kano so pa eno na ka ho mene ekai ayekese nanso se de tie bia no dwumadi no wo beto akoso aye. Mashebejani edema atwemampo nua akonsahwe ewo BEC centers ahodo no ede atu school fo nanim se so mo wie na so mo pese o mo nyansa no dwuma so o mo form ani enko ensama no pina na ka wayese won konwa ede bese mo se enumere no nsia kase wo dielo hade nsia ekiri po enkro kasa fidie so na ye ka mo se yankopɔ ye adoma bosumi a ye wo minya ne de tosudu eye kwasi ede ebai mesere wada ye di kambo amane ede da ye di ahoma tudwa bomodin na frɛ so we ahoma we kura ne yemfrɛ so wo dia ne se be record short video bi na wo dia sene anya we kura na wo dia ma ne nya 1 minute e boro pɛ ye yi wa film disqualified ye besere wada bo homodin pa na fabra anase betuma tintim nsem bi e de pa fa ma me ho afafa so bra na mpenifo beje na wo bedi nkunim na wo kasa beto asum na ye de na wa twa nsem pa fa ma me ho akese mu be de sa no manam no ya bo abaso dwuma de yankopɔ ya adoma kwesi de bai e na beto twa wo DLFM 106.9 bomaden enyi ho emfemfiri mu kra Open supapa edu juma de ana mekan Lumba super edi ama nunu supapa be jama so bia to egu so wo to bi enu ntini so open dodo etu haton wa betimi afrem penny 0549 889 685 and 0549 436 Akenka for yase nkonwa ebesum animre no edi ameji so yo ofa osi ade odi wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene bantwere bona na otafirija mene Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye ba ye de kasebo no ekiri mankasa ebesemo na nsa na no me wafase kokofu sewa woni rose gold musi de ye kasebo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem di ye kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie The Yale News. Yamamo akwaba afitu mirika ne hyayen ewo Facebook and afisi YouTube me wafase champion Taylor Damentino yemfa kasebo no ekiremu ensomo wo ba na wapia so na wahye wa comment na foforo so enya dwumadie mu echefam yenhya kasebo na se emfamfiri Gan South Municipality eno ewo enkrabo premantemu ena wukwadai ene demolition exercise bi akoso ewo denkyira eno no eben to me aba ewo Ga South mensinim na meka sei akoda ne mojasem ma bofra bi a ono no okosini high school onwie school mpo afini wanya finhye ne dunkron etu akasa ne baabi oda sese no emu edin ye pamram adehye potem honom ekire mi sei wono monte da sesabe na omasisi adansis baabi omtititimbo omobra na kwabrane abase o we de odi ekrata Africa court aba sebe omtete no emra ne ho kwan so omotena honom asase na ne de ente no
obi anso ne floor no do bubu dan no enne ye kyesanya sim kuma excavator sai ye frem nu ntumaje ne ho nyina boso a ya bubu amanfo da mayro ho asi ho no mo no nyasem kuma na no ana abofra etu aka ne na busuafo kyem se ne din e de odate lamtem no aye form 2 student form 2 pen ogina e wo Junior High School num na no pay afi ne wo fredi epie esi krom ote ane se penche bi kwaso na dede ko yampene ye bepene ye hu ase ne tu ofiri babi na kasa ne yampe na boba na pie abofra mu ne yetem ma ye roho sem na nka ne kirem se eto no to ye pe no mpagya no e de ne kopie mu ewo eye FK Ifa Community Hospital no wodome abram nanso Dr. Foni kirem se tabi said the abofra ni pra ne mutie no omuntumi nya ho adwo mane apagya no e de ne kopie mu University of Ghana Medical Center make se Dr. Fojano so am wonom epre abofra yi enkwan na administrator and as a manager at the FK Ifa Community Hospital no wodome abram the day at the Ibrahim Napsen and in Central Focus no chire me say abofra ni plan de yankopon mu kure ni emu odene chese boba na bono motokura beda ne yem no enya sem kuma kura na wono ma chire me so moye mafam de na de aduro no enkonto atu bentum wo muntumi nye they say wo ma de transfer wo fande akopie mum e University of Ghana Medical Center no chire me say de na wo bubu no ebi aka wonom wo mo ayaresabia no e fa wo madwura to agu chese ne ade ajapade ase ne yade eso pa ne sent mpenifo mram ne de akono ano adren Dr. Napson den semsey agent centrefo see what danger and see what environment patient from then by to say to Adjoa Agyei na edukura change to question being specialist care because once I family nema sabe ase woni until we contact UGMC hospital and jitu say DLFM to a boy home modern able to manifest age stabilize the patient and ICU. We transfer to make us a ground or modern and consua UGMC specialist care. So then man open Fiena or Bay between 25-28. No problem. Now me and say omudi papers be omudi demolition omudi bench omudi papers able than big and I usually just omudi as because I see that the same person until MSA hormone I say a true start is a true between boys and your friends and I always for one and I'm also it will become a bunch of them we have to pay 9 minutes past 8 and pay and Mr. Fito back at them say war Timmy P and call down your war ICPJ and cemetery and Ghanaian cemetery Obubusha war na Senator Nancy Koye and Okono mobile and say Umunya Dajokra and Enkasa na could be so say dating and we na one so man and that opportunity. It's in the emergency we call them to the police station at Kwakwa. To the court and by now uncompleted buildings 2-story apartments so now the actually one it is na machine go move the first one from the wood side or I'm say concrete na into the machine into eni a woti ye ono ana yo pani pa oda eye FK Ifa Community Hospital no wodome abram e won krabopore mante mu ne den ade Dr. Ibrahim Napson ena wote ne nkan na enu wachi ena busuafo a wono mode hye ene odatelam tane wadi finhia edunkron ye school ni a etu aka no e wodome aba no so akiri mi sei asem we die emu odan efrisem wono me anka bia nhyem abofra impo ofri school ba ye kura nche ne ne eke wopie asikrom akwakoto ade ne ne onam ne ba bia etu aka na yakopon amfefia anka wafiri mu omoso ni nsem sei ejadia kasebo ya boye homoden say yensa ebeka eye abofra etu aka na busua na ensa odom di jansen twerefo no yetimi ebu akire ede amamone ya boye homoden bia se ne no yensa betimi aka yegusua eba homoden a yehwe se yensa aka ne na ya wa ha bisumi kofie na go no sa ba edon se police for no ebi ma sanwachi akode nchira ama mu tututuo edubobo wo kromu honum ti mi wa man so ende mi kwa akosho na mi hu se yede na aba mi de yede ne ba ye no mi be hu se oda ho mo abo no abuba na kan ni mfi ama sesi anu ya rush no dia ko hospital akra acho ni di do date odate lamte acho ba be
19 years. I talk school years school. Our SS come to and don't come of it. Yeah, Yaniano, or Danchila, and I end the Yanuan on Penwasim. On your Pierre free need them or Pepe, me sister Fio, and I or going to a poor police for you. I don't know to do. And Takolana, to know the car near Yamu side, and I Russian bar, Domabla hospital. Enti mi amika sano aframe asafrache Chris asafo ade na egi bad party o ma so wo akaka be che ni na tu ambulance akọ Kolebu na omunko hwe de ebekoso emu oye o yebubu amanfo adan ato agu na abofra wadi mfinhia dunkron a oye senior high school ni abofra etu aka no ema no sunu mu chese ne yam nyina botokura ano waden na busuafo na wote wonom enim na eno wachi ena busua peni ono na da ni jan bi amo abusua no ni gamu Osmanu Teki okan enso ne santwafo aka se chire mi sei FK Asare ayene ono eja tum se domi abra be ade chetete a ontia se hoye ne de ntobu hatu agu no chire ma nokura bi anim sa ni de nchira ho no na se de nchira ho no masase no nyanya na ye ne de wo me kituwa bi to munim de ntia ne wako first excavators akofa sojafo na post fo abegu ho no ma wonom esibiri amanfo ebubu amaden atogo kirem se de oye no enemra ebo insan ho kra FK Asari Fred Asari yamano asase biache nonso kakra ba ho ena mako court di asase na man court wo di asase ma wo kire konso ese wumfa nti Asari ni ma frɛ no aka kire nso onto nibo 13 fu efiri kwapo ma trailer ta akoma IGP se mi ba no ma frɛ no wontie mi na de yakoso ni mpe Oma kromunjo mankasa ye manu asase ansa no beko asase ni suo ye benum hu bibi na ya hwa setran ya tana na bibi akọ fine na me ka bibi kire no wontie nti die wo ya sesi ani me lo asini no kan ene kura me lo asini na akasa wakati lo asini se prosfo nyina se o se ne mi ko no kromunu eye ase ni se ye kro ba ku nti wa nya judgment kura asa wo nya gidigidi wo krom asa me din ko da lance for di limbe pie afi me din pie na asa ni maka kire me din pie nti ye fasi eye on pressa ade ni so opeso on ye ni ope enu enko ye mami sa no na for family fuosu omuso ma obi asase e friend lantelosin ni nso yani ni wo court wo soto kura ebia next week ebe court ni onu nso yani ni court nti onu nso saa ne wa ba ho o de klata tali obi dan se obabu dan ni woni mu nyina me mpe nti de akoso ni se me pe enkoyi mami ene ade na enkoyi mana na o enkoyi mana ba kokra we ono na ye abusua peni a wada ni jan bi amo abusua no ne din ede ni gamu Osmanu Teki okan ena wote say yes asas no manka so na mode ma openi ani din di FK Asare de nanso nyane nya na ye ne de ti de nti ena ese openi ko bubu amanfo dan tugu e omla ahemfo ne mpenifo ka bia wuntie enti wadwa bam no no wie ye pe ena de hia wo madan FK Asare bubu atu agu no etirim se asem asi no emu ya na makona enim omaso ayehio bra oma bre power madi oma bo sika no teku nkaprewa sempoa aboaboa na ene omatumi akoto asase ewo denkyira esiden yesiso chese na omanya japade e ho na omodaye ombibia anka openi yimpo enfa eviction notice enka tamla omoso wo na se kyena yetuma firi hanom entimu firi hanom nko na ka jamu yi yomo ne ma wo ho nyina ye den enfa firi hanom na etire din chese pepe ya mo nkaye omuhu ya ne se omagya pade nyina da papa yi edi fremu muntum skabetes ababadwune nyina to agu ase omagya pade ne baabi omodo omutire betumpo eden pani senti de asie yi omonya homonya Ghana fo ma nti aban mmerem na sabe empani se de ye de ye one se wanka se wutire ade bia da no ebekoso ade hye ndi nsem sei ejadi ye kasebo you omuma embrace so obi nya notice atire dem nti imagine say obi ene ne bada wa na say obi ni mbato wa onya che ne bebu de de group so mewu no we should just be fair we are for we are citizens me nye Togoni me nye Nigeria ni make a media for no you know me enye bibia so that na ka media we should but you betu one am won me say obi adie sa sadie mata ye nyina yomu ye wo Ghana kasi ye Ghana na kakra sadie bi obi a how you wait say e this time when you ade na yehudi awo mimi nana pa mama betu e say 1972
ewa ha na wo even sa akwa yo dia dan wa yes ntita ma yes dan no dan so dan se so ye wa manta se no wo be ko ni ye ni be ko akata no mutuma en baba mata ya se obi dan ama for ye boys ndi dan e wa ha what be bubu no ko dan for how makashia chubia masele story nala tisi ko mo pro ni e fe ni mo shade ma ye na ya na fo ye na ni ya tuaba itu wo di machine ma for day what dan kashia chubia what ya say ye meni nala sabi ye tine ya ti ya de uju asa sukra obi ati asa tu so ma na ye we sabi ji ma sa say ni ni ko ni pepa apa ni yo ma and sabi ji ani be ko man kashi what ya say yo meni nala what ya say yo me ye na ye Ghana for ye na ni ya tuaba eni a woti ye ayo manga na de sha wono mo denkyere ne FK asare ede efrem nuntum ekwadwira mo den ato agu ana wote se wonom ebobren na eno achi enaga South Municipal Assembly openi pa no da wonom anom ne den ade Moses Kabu Kubi Okansi echiremu a ede yasi enya de pa na openi pa ne den ade FK asale mpo ena wote wonom potem honom inti asasana kra ya wode yampa enkamra court ema otumekrata no ankafa be kira assembly na assembly na mahoma monsemti wo monta wa kira monya hyehye kama sebe ya ankombe tumi apa asem we puma sibire na so openi ante ase akofa kya sane ahobambo kokrampo mokrampo firi potem honom district commander nim hohwe ina ode ne pe akosibira nipa ekobubu amanfo japade ato agu nti de ase na ya enti obesere What is going on? Quickly, I try to call the divisional commander to send his people here to see how best they can calm tension and also for them to get access to the person who is doing that demolition, for us to dialogue so that at least in dialogue we can resolve the issue. At least those whose properties are on the land, we'll be ready to talk to him and see how best they can resolve the issue, but not to destroy it. When you destroy it, later you will still sell it. And when you say the person will construct or build the structure on it, why not sit with the people and dialogue with them and see how best we can resolve the issue? And that is why I'm here. But unfortunately, when I came, the rate of destruction is not good at all. And I'm not happy with what has taken place. Look at even a filling station. In destroying that filling station, it can spark fire. And a lot of deaths will have occurred. It is God that has helped us and that thing never happened. I think going forward, I'll plead with the courts also that anytime they are giving such judgment, I think they need to notify the municipality that oversee the area so that at least the municipality will also know what to do as and when those people are entering to do. He didn't even use the police officers from the municipality. He brought people from the top. If the divisional commander was aware of this thing, he would have informed me as the chairman of the MUSEC so that at least we would have invited the person in question to have a meeting with the person and see how best we can dialogue. It is not a matter of demolishing the structures. It's not a matter of demolition. If you are claiming that is your land and the people have also bought it from another person and they've put up the structure, it's about talking to you. Any awoti ono na ya ban ana musine demand share wanom ewo South mensenim ewo nkran populemantem ne den ade honorable Moses Kabu Kubi Okanse ena wote ni kana mani boye nsem twire ni samiro furi boaten ena different populemantem ebesment sika ajeta ewo denchira etu akasa 19 years old boy etu aboniyam amanapie Oda University of Ghana Medical Center Dr. Fujina Nanas umjina no so ehweso mbutumi agene nkwa enti kobrane besa mfifiri na wakwaje asase na wasidan awie na dakrope yesi dan obi ahu se omu sidan o mawie akwatenam dakrope bro mabre ni nyina ye kwa mo bre to nyina twa wonim ebre nti yanto aso na ensem we beka ho nsem nti ekena omhia no pa komo pi wachiri na yebede onkomo sika yanto akase bo no so
Yanto akasiabo ne so na Ghana Police Service declare eye Prince Kra a wedding Frisiano aduasa se eye wudi eno koso e Saki no Bentama Gulf City eye kotonima abosom ne de dikan won fimpimienu ne aduonu nsia imu no eye ade a ono ana ohya ase na hwehwemu a police for ye no ekirema eye Prince yi ene eye couples Ebenezer Kwabena obria wedding Frisiano aduanan num ene eye Mary eni wedding Frisiano aduonu mienu anete ewo Chimben ho apartment mu na saa Ebenezer Kwabena obri ene eye Mary eni mi omokoto so omawu eda omodem a omode sekan enkrate pa na de atwitwa wom a enti no omawu eda dan ni mu na Ebenezer Kwabena obri de a etwato omuhu no ewo Prince Kra ne company ewo ayo forin so bosom ne de toso aduasa won fimpimienu ne aduonu nsienu mremu ana omudi hu eye Ebenezer Kwabena obri ya eye kotonima bosom ne de edika won fimpimienu ne aduonu nsienu omokoto so ne yiri ewu edadem honum na eye Prince Kra na omuso ye tuntum oye 5.7 eye feet tall anada omudi kan ehun no na chese yade o she Lacoste sanso na jeans trousers na ohwa yade oye military officer omuchema wakwa kope baby ahye na information mutimi egada aye ni chema ohye eye kakusunaga anasa ye Kamina Barracks no ewatamale inti wa ubetimi ede Prince Cry ede Amagana Police Service no omobema 100,000 Ghana cedis na uhu ni susu a anasa information bia ubenya bia no betimi afre eye police for ewo 191 anasa 112 ana 112 na wetimi eya police for asutire na eye statement ye beto je Chief Inspector Bridget Babanawo a ono ana ye public relation officer at the criminal investigation department ana di betuja yanto akasebo no so na yemfiri o my Ghana aposifu akache na emongure mo mampeni abedi akiri akache Vice President Metre Her Excellency Professor Jane Nana Opoku Agyemai odadesra ediato ebiman kebom ko nyina nim se obesra wono mo ada ensam ha pam nansen omen utumi sani sika edifiri Ghana eko ebiman hodo aka so kama bibia eko nkan pam intra-African transactions bibia eko kama nanso yama me kirem se nansen edu babia ne man ko nkan emfa ma yekra ne nyina ne sei abrofu ya na sa platform aje sani sika ne ade ekwa achese bibia ye kama de maye no ekita wonom ye dia enti ye dia ne yaketekete mampode se dwie edesam wo fam singa tehimi ana de yakutu se bam ne nyina da ya abrofu yi dia eba ne sana se kwasi kwaso tenkwantia na biman yetumi kwa yanim kra o mampeni ebeda chechire mi se bima betumi akoya ne mpunto mu a agye se yentam ne ye ho kitahudie efa dwedie ho sensem etimi ekonka ne nanso ne yentam sika bebre nkita kwablane sesem de tukwan akodidwa ne nyina da ye no abefo kwan so na de aba kwa akwaya kwansidie de amaye ne nyina ne sei saa system kasi ya boa mayetumi de ye ho kita ho fa eye transactions ahodo esikasem a ye sane ne ade eno achi kurampo data wobetuma nya network egina so ne afofra di nkomo waburuchire ne ade a ne nyina da ekita abrofi ne ye de kete se mampore kese emfaso obi ane so o mampeni ebeda chechirem se eba ne se abaya kwansidie pi menne amama ya hodo atwa ye ho ahya bi man no yenkita hudie fa adwadie mu no enko nkan efri se chese eka ba ne nya kawa sanka na kasa bibufo mpo na ye nkasa ye de mpo anka ne no so sa na nso anam se yene yankasa ntume mo yasene so ne yentu ho ana mo ne yanya ya de ntino abrofo no yaji efa hudie na nso wo mo no control bibia entiema ne boa ye dentisi kasam ne ade du babia na kwabene adum ni data na otene ba bedwune visa data ne boyi ontume nto Odinsand to dwa ewo mena second edition at the matre African Semejimede to dwa ene ukwadai na yakotonima bosma to so nsia ewo mfempem ne adonu nsia mu a Professor Jane Nana Opoku Agyemai echim ze sade yakono obesa biman yamma ye homaden pam ne yemfa sika mu otu yemfa nhye abefo nkitahudi ahodo ye die mu na mo ase betumi ya bone ne mahodo ye no eso atumi ate akofom kama na nkitahudi ni sikasem etimi akonkan edeme biman Vice President echiremi sesi amekese Pan African Payment dwumade ahodo mu die system no ni nda ya brofro yi dia to mugusu bo dwumade beboa
na ha hodo akwa kwenzini nyina fo ma boa bi man so esikasem etimi akonkane. Infrastructure. None of these ambitions can be sustained without the underlying capability. Too many Africans remain offline due to cost, coverage gaps, and skills gaps. Africa also represents a small share of global data center capacity. This has implications not only for performance, but also for sovereignty. If our data is stored and processed elsewhere, then even when we participate, we lack control. Investment in broadband, cloud infrastructure, and digital systems must therefore accompany regulatory and policy alignment. Wey enkedetei obia obi woni fie broadband na ka champion tele de esi wo sikapa de esi nanim abusua ne nyina wo bi na nka abefo nkita hodie ne adwadi ekwaso kama nanso abo hia otwen kototo apada so bi mayak ayen ni santi yentuma ntoto ne ma ne me abrofo ne kita ne nyina inti aba ne sa pe dodo na wo offline no mo nko online po because data ne buyi esna vieta chese wodo nsaka na hwem ana na me wo fa ase eyi owu ahene kwaku achampon ekoto obie chese 5 cities 30 seconds na ta eni so ate ne say kra my we say is ampo online kronko bi wa madwuma kronko online kra na vice president de ne ka sebe no kire mi say Ghana gusu ye bi pam na sade ne ma kro no se pese etumpon na kitanwudie mapa efa bi man ye de ntem ne adwade konkan de a ese ye boa ne de sika ehye abafu dwumadie mpam eno babom yatumi akonkan ewe sikasem ne adwade mum o kire ma Dr. Kwame Nkrumah osaje for je famudie ma o my Ghanaian e kan sem bi say Ghana famudie yade e se tumi boa bi man nyina ye nyina ye ho toye ne yekoyanim sade ne ye yade wo mo wi feed da mbekwaso de mbeye boa se be ya ebi man so ye betuma je famudie wo yen sikasem emu. It was Dr. Kwame Nkrumah who reminded us that Ghana's independence must be linked to the total liberation of Africa. It is still valid. Economic sovereignty now also depends on integration, particularly digital integration, because this is where value is created, exchanged, and controlled. From traders to smallholder farmers to software engineers, participation increasingly depends on the ability to transact, be identified, and operate across borders. Africa has already demonstrated her capacity to leapfrog legacy systems. Mobile money, digital identity, and financial technology have shown what is possible. The task to move from pockets of progress to continental scale and the integration of our digital economies requires these four things: payment, identity, regulation, and of course, infrastructure. First, payments. In many cases, intra-African transactions are still routed through financial systems outside the continent and denominated in third currencies. This adds costs and delays and undermines the very idea of a single African market. Through platforms like the Pan-African Payment and Settlement System, some progress is being made. The AfTA Digital Trade Protocol, adopted by the African Union, assembled in 2024, provides a framework to reduce this friction through mobile money interoperability, cross-border electronic processes, and integration with regional settlement systems. Eni a woti ye ayomampeni abedi achire Her Excellency Professor Jane Nana Opoku Agyei. Yentua Kasiyabone so na Governor Edema Bank of Ghana Dr. Johnson Pandit Siama Edensem Adjoa Agyei say ye authentication system na no ewa kwan abefo kwan ye omofa so asikasem timi koye na yamre enu nti wa obokoko se ebane sa na chesa apobon so no etimi apagya nimu akostro na gidi omowo ewa sector nimu ne nso no abrase na okasa ewa 3i Africa Summit eno course so enewu
buku eye kotoni ma bosom ni de to so nsia wo fimpi mienu ni alionu nsia ma team na da so innovation investment and impact in Africa's fintech ecosystem ana Dr. Siama ekasa na ochemu se adwuma na omoye no ade omohwe semra ebetimi aye adwuma na hye panso no etimi akoso sane ebe ye omoso no betimi ahye dwumadi animu kina no sanso editudwa echemu se niema bia ne hye bia ombeye na wasemu etimi da honom na ekoba so mo track bibi kra bibi abetimi aye yen omo sanso esigina yesa ne ebe ye beboa na financial system ne so no gidie etimi abem na ochema ye digital finance ne so negina eye customer no KYC ne so edin a ododo na edefra no eno no no sanso ehwe animu se eye institutions ahodo nyumeko ahodo no beboa wom akabom se ne ebe ya ometimi edijuma ne so no etimi aboa eye fintech ecosystem no mu discussion man no so no ebetimi aboa sanso na partnership ahodo so no ometimi aboa mu ye papa na bra Bank of Ghana omo governor Dr. Johnson Pandit Siama NSM for Church Commodity say edituja. Remain firm. It must protect the public. It must safeguard the integrity of the financial system and it must preserve stability. At the same time, it must be enabling. It must support responsible innovation and allow markets to develop in a structured and predictable manner. Regulation and growth are not opposing forces. They must reinforce each other. Now, to tell you a bit about guidelines for digital credits, then the third is progressing open banking. The last one, of course, is supporting cross-border fintech activity. So these are not isolated initiatives. They are part of a coherent effort to ensure that the financial system evolves in a way that is structured, that is predictable, and that is capable of supporting innovation at scale. However, the work ahead is not only about issuing laws, guidelines, or frameworks. It is about strengthening the service infrastructure around a regulation. Processes have to be clear. Submissions must be trackable. Decisions have to be timely. This is how confidence is built. Confidence will also depend on the strength of our digital identity and our KYC frameworks. Authentication increases fraud risk, it affects credit quality, and it undermines trust in digital financial services. So the next phase will require stronger coordination across institutions, improved data quality, and more robust identity systems. We must also focus on the development of indigenous firms in this endeavor. Africa's digital finance ecosystem must not only grow, it must mature. Regulation must remain firm. It must protect the public. It must safeguard the integrity of the financial system. Eniya uti governor Edema Bank of Ghana Dr. Johnson Pandit Siama. Yantua kasiyebo no so na yemfi ani fa nkyere mu ewo so afo no my Ghana ohwe yenkurase nkurase amemu ahinsie ensem so ana afi so esom hyehye so oniminyamfo Ahmed Ibrahim edensem atodwa ekire mi say Ghana fo bekaya Kumasi Central Market kejetia phase 2 project no edu baabi etwesensaye no maye du akire kura eneja obi nim de afiri soro betwa bayram akese omotwe dwumadi ne sensaye ekoba asa no na ka beto ho sesei a ometumi agina so ye kejetia phase 2 eye project no eye 305 million euros sikane mu odupa esenotwe hunwi na odesadu tudwa wone ukwadai ewa krabopure mantemu emra wodem efraim insentrefo nhemu no niminyamfo Ahmed Ibrahim ekirem say de enti amane ekaya hudukwam akwasoro ne nyina ne say wo hwe kajetia phase 2 project na moye no ene takrade market secretary project na ene ka da ho anampanifo ntuaye ebi de da ho no ma asemde ma contractor no ewo nsiesie dwumade bi oyeye ewo mfempem ne adunu nan ne nyina ne saka no ne nyina dagu ho no na wo kirem say ansa na Kumasi kajetia eye phase 2 project no mbetwe asensan na wo ma suspend dwumade no na contractor na yo ha mugiche mbe aduonum nwotwe 58% na o ma prepare charges na mukura ni mukura o kirema na nkaka bia da se mutua no
bed is 27 million euros na ka we da hodada na say omo twese nsa agenti e ka na huri say kwam mene sa ban batumi awie adwumadie na agesa Ghana ban ekita 305 million euros ente sa dia project no enye de betumi aye ena ka ma na adwumadie ache nanso yenum so twa ope ifisa ban ka do say adwumadie no obeye. On the financial side, out of the contract sum of 248 million euros, an amount of 245 million euros, an amount of 143.575 million was certified and received by the contractor with a cumulative financial amount certified amount of 27 million. So they paid 143 million and they certified additional 27 million to be added. So if that had been paid, the total amount contract work and pay would have been 177. So, and this is the breakdown. The cumulative certified amount of 27.4 million outstanding yet to be honored by the Minister of Finance. The following sums the total financial situation on the project. The total contract sum of the phase 2, 248 million euros. Total assessment issued to date, 203.9 million euros. An amount total assessment paid 171 million. So out of the total 273, total assessment paid was 171 million. Amount outstanding on contract is 44 million, meaning the 248 million that we went for, the amount left outstanding is 44 million, but the project is not completed. Suspension claims as of today is 57.3 million. The contractor said, because you made me demobilize from site and I was waiting, the waiting period, you have to pay me an amount of 57 million euros, whether I worked or I didn't work. And that was the nature of the contract. So that is what we are discussing. By this 57 million, the contractor was claiming 101 million. And the former Minister for Finance and the former Minister for Local Government breakdown. The total contract sum for the Kumasi Central Market Phase 2, putting together the original contract sum and the suspension claims, bring the total contract sum as of today to 305,316,528 euros. Eka bano enya kawakra na enwachi ena oniminyamfo Ahmed Ibrahim echirema yemfi ani mfa nchirema watakura de market secretary dwumadie no nso ensem go ho ochirema sese ye no nso contractor no odike ya kodu ohamji chemu aduwotwe baako 81% na esaka ketua bi ohamji chemu dunkrompe na nka contractor wawie ena nso kwaje ta eka ebeda ho no ochirema na nka akasika ye 6 million euros ese omutuama contractor yi nanso enam sei o matwentwan so na de na kana huri sei kwam enadwadifo no masam sikasam a ekoto watakura de akofo ma de hye ho akere won pa ne senti abanya krado project obeye na Ghana for ho anha wo no. The Takrady Market Project. On 20th April 2020, the Minister of Local Government and Rural Development signed a EPC turnkey contract with Mrs. Contractor Contrizioni Italian SRE Limited for design, execution and completion of the new Takrady Market for an amount of 48 million euros for a period of 36 months. At the time of notice of suspension, the overall progress of work was 81.62%, comprising 100% for engineering, 88.85% for procurement, and 62.31% for construction. So for the Takrady Market, the total construction stage was 62.3%, leaving around 38% for it to be completed. But as for the procurement, because it is engineering, procurement, and construction, the procurement was 100%. The engineering was 88.85%. Na nekwakura mo no anoniminyamfo Ahmed Ibrahim echirema obesre o my Ghana de hye titiru no mu amowo Asante Mantem Kumase ana Takrady de asie no aban odi ho ya opasa koba ne sa na odamwase pase munya abotre etwa mpanimfo na munum nsuo de twan wope odamase nkopon hira mo pa na mom ohye mo bosei aban be jana nanso na dwumade watumi aye sebe ya Ghana sika akwahye fom enhye kwanti aban be boa pa na nwuma hodo bebu so ma de hye mo Takrady ne Kumase manya dwuma ye adwadefo ba ha wonom na boa ma Ghana fo nso yesikasem etimi akonkane. As in Takrady, we say your concerns are heard. Your patience is appreciated. Government remain resolute in delivering modern, safe, vibrant market infrastructure
that meet your needs. Ladies and gentlemen, to conclude, completing this project is not an option. It is a necessity. It is about protecting public investment, restoring economic vitality, and improving the quality of life of our people. We thank you very much for your attention. We thank you very much for your patience. And we pray that through you, my brothers and sisters from the media fraternity, the Ghanaian public is going to know the actual situation of Kumasi and Takoradi Market Redevelopment Project. God bless you and God bless our whole land, Ghana. Any awoti ye ono na ye osuafo a ohwe nkurase amamwo ahinsie nhyehyeye na afin so esom edwumadi eso mekyere Minister for Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs Oniminyamfo Ahmed Ibrahim ena mote ninkan. Yentwa kasebone so na eye mfimpimienu ne aduonu siabi sinsohe no ekoso na no nam so amamrahebedwane edema atwumamponua eyonenyafo set osei akoto eko examination centers ahodo no ekohye eye mofra no enkran na okono yade a ode eye mpanifo bi nso edi nachi ekoye etu mofra ne fo so momo mani enda hono monka makomanto amoyam na yeden ya sohe ni de bibia betimi akosuyen na bibi biara chechefo no ache omeno anomu nsuam omonka se obi se we na ebantino na no nam so ama akobokro no e examination hall honom ne yatimi achewom omohwe sa ahohyeso nso no ebetimi akoso no mombo adwumade yesanse adwumade ndie eyema obi antimofra no ema omani enkomadisua ne so no monkomakoma antom ye no monhwon so heni so eye no sanso edensam edituja echemu se onimse ne niema esifatia ewo yemens ninim nintino oma ho kwan na obi biara obebo ne homoden ewo nso henim no obema ne scholarship sanso ananiema odibehi odibeto school su ni na obdebema eyemofra no ebi nso animade na emom sika enifi omu ni na so yebema om scholarship na omu asabi omedi dem ne so no omu so obeso omasese ne ebe ye omu so no betimi akọ school edu anim. Nas the way na okasa na oche muse mofra no first schools ni so a omo hwe so betimi afa technical and vocational education and training institution ni bi sa na ebe ye betimi abo esan se insanudwuma de wunya eboa eno so eboa mamputudwuma etimi koso ewo my Ghana munti mofra ne so no echisu schools na omo hwe se TVET ne so no betimi afabi na wohwe atomampomia school sem na woko enti na fato busu sa de ba ko a kasa me yede bo atomampomia manya no se baboa nya sese na bia no eduru ha ma obia kwatro nso ha BBC atro bia no man master ba ya to so bio ene teacher for ni adi saboto e ma district director so boa ma teacher for no a ombo hu model so ya de bi ka e pia o mo so price afi dumra office yana na no le man so corporate ai dika o mabra ne hia e fatose metu anamo na pasasa da bia metu na sasa mu na da me teacher for no din kombo na me ne o mo corporate so any so din kombo na ma show mu price na ma show mo gina adwuna so se ade ya kire o mu eno a na beba na emom se na ko dem corporate so he na me de paper be ko na se menya apo ana se meye normal sabe enko fa hu to ma me twa e so he ni video na se me ba na me no be ka ho aso o mu so ma te dada de na me aso me ba na me be be kuso a DLFM ama na me offer so me ko to friend ko ma to mu let us do menya sas menya na fast no ma da teacher for what mampo no nyina e so so mampo no a JHS 123 a teacher for enu a teacher for kra na aka achi nya beso so na hu se JSS mbabia nya teacher ni aka 637 a teacher for at post ewo atmampo no 566 wo mu asi hia beka hu 637 and to say that dia the teacher for no wo atmampo no befa sa konya nso and then this is that and the penny for na do mas say achia yenyam e kwan ye befa so a ye nyina be ye nhihye ye nya teacher for dia beka ho a wo ano
And the outi a union for set or say akoto no na ya mashebe jeni e de matchuma empunyana maniboy and same choni Barbara Cranty and a different sentimentemu ebesomye. We are yenya we sending mama dwen chani tew and fan some on our Facebook on so. Now me wa fasi kofi parliament diabana was say President Mahama please we need more jobs so ye peduma ye or share life edi free aguna Bobby Kuma apa. Kofi Parliament ya das na wadwenkyere na sansa na honabo Franka Mankwa dia ba so hwe live edi free ketase in fact Ghana fo aka na dankwa kufu ne Dr. Mahmoud ba wo nyuma pa mo ye edi ma wo man pa Martina Richard ahwe edi aba DJ Ghana man ne wo say wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ene Adjoa Agyei Sikapa adwumade a mo bosom Ghana ne yade a Ghana fo nyina ne asopa kase bone mo de sa no man ndam DJ Ghana man firi ni so ego Bwetire station wo say kase bone mo de yo na po bam edi ade a eka sei no de aka ho ede aba na Adjoa wisi ede aba eno wase ni din ede eye Adjoa Vic assistant secretary ede my precious fans of dear na ncha kase nkoma Adjoa Sikapa and if it's dole ya Adjoa Agyei ene na dofu we nyina titiru ene precious fans of dear o cheche mu nyina eno de aba na wase wo hwe live edi free Ashaman Newland eho ene wo hwe yen edi free kase ebo no ye de si na say abekwa no Kofi media de pade bi ma fatum na ye hwa de na sembisi ha no mandra endra da na yakopon ya adom ma eye me wo faase ani den ede champon aha kwaku a champon owo ahene kwaku owo ahene champon ne ho nsem ba be ye yompo say yes uniform and they say jersey ne nam ne wom yenko Kofi Orofa sa ko PM Food and Drugs Authority yes ko PM Food and Drugs Authority ababa ba ko mo friend say ohene wa yes or honum and ohene wa so adwumantie na nwumre ma mfa ncha sonko emfa mo ohene ofa oyo ba mu ba yes ofa say ohun ne so yare krampa ohun timi to ohene ofa ewe unso obi owo achinyam ewa animunyam o bi ma mo be ma din da bia ma ko easy no ofa ba hwele amiti yo Kofi aye time ni nte no because the sponsor for na nia bre no ye de Jesse besi na yakopɔ ya adom etena ye be sha da tena se na ye de honkomo ye pa kwanya ofa so a ohu oba na ne ho oyade na ne ho atɔ no oba be kire mfie ha no ma no wofa wate ewu fie ha nti sesi ano eye kwaku owo ahene champon sesi ye jane kakra ohome na mom Jesse no na wo so kasebo ne de semusefo ne ye miss mebele twene se mu ema yen sanse na champion talent soldier senior iron boy e de ekopie mu Facebook na fi yitima kasebo no wunya bi ehwe DJ Zigibi Mr. Semana kwa echinchim kasefrefo enfru ma de som ya no mrem akenkafo ye mienu edi ameje so ye wofa o se ade the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ane bantwere bona na otafri jamene Adjoa Agyei Sikapa wofa se na ye mre but bibia be fine bibia be fine and saying ne ho dodo ne kakra na wofa nko ne nim de asie eti ne ho asema ne yeso so a ena munim Champions League no ene be bia susade bodo ho no beto se de munim na no Bayern wono mo ne PSG na me de maka ye PSG fo ne Arsenal na ekọ finals na Champions League ne de Bayern o mani be hunu kena ba o man de ensi ho yes so a Bismarck man be betena say na me wo fa se Kenneth Atta opohura man Jesse Odiska bande and if me wo fa se mark say e de live comment ma be so o mu nyina monitor ade hye